हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि 12थि बाथौ फोरबो फालिथायनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो बे बारावबो गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंनो साखाफारा हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि तामुलपुर जिल्लानि निजदेफिलि थाइगेरखारि सकनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ थानसालियाव बर'नि गुबै धोरोम गोथार बाथौ फोरबोखौ बे बारावबो गेवलां फोथाराव फैगौ दाननि 26 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम 12थि बाथौ फोरबोखौ खुंनो थि खालामनाय जादों। बेबादिनो दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिबोनाय बायदिनो बे बारावबो ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय दिनै गाहाय खुन्थियाखौ तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारी बिथांनि आखाइजों गायसननाय जायो। दिनैनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो आफादनि दिदोम आफादगिरि दैथुन बर' आरो गाहाय नेहाथारि दन्दन दैमारि खुंगा 12थि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो खुंफुं आफादनि मासिगिरि कामरुप बर' आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिजेपिनि तामुलपुर जिल्ला एसटि मोर्चानि आफादगिरि मृदुल ब्रह्म आरो हिरिम्बा हालामारि बाथौ थानसालिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि मावथि दौरि आरो रायजोफ्रा बाहागो लायो। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो बे बारावबो 6 साननि हाबाफारिजों जानो गोनां बाथौ फुजायाव बायदि रोखोमनि मेला गेलेनाय बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि आयदानि खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ लिरनाय बादायनाय आरो मोसानाय मेथाइ खननाय बादायनाय बायदिबो थागोन। लोगोसेनो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौबो बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय जादों होनना मिथिनो होदों। আজি আমার কারণে খুব ভাল দিন। হিরিম্বা হালামারি বাথৌ फोरबो উদযাপন কমিটিয়ে অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰো মানে আমাৰ গোথাৰ বাথৌ সান আমাৰ বাথৌ পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি ফেলাই অহা 2026 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ ইয়াত মানে 6 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত বাথৌ পূজা উদযাপন কৰিবলৈ হাতত লৈছে আৰু আজি এই বাথৌ পূজাৰে লাই খুটিয়া স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াত এটা অনুষ্ঠান তেখেতসকলে ৰাখিছিলে। আজি ভাল লাগিছে মোক এই অনুষ্ঠানত লাই খুটা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে। বাথৌ হ'ল আমাৰ বড়োবিলাকৰ কাৰণে মানে এটা মানে নিজৰ আপোন এটা ধৰ্ম আৰু এই বাথৌ ধৰ্ম মানে প্ৰত্যেক মাহৰ ছেকেণ্ড মংগলবাৰত এটা গোথাৰ সান মানে পবিত্ৰ দিন হিচাপে বড়ো সমাজে বাথৌ ধৰ্মৰ যেমান আমাৰ ধৰ্মীয় লোক আছে মানে পালন কৰি আহিছে। তো আমি যিখিনি সকল ৰাইজে এই অঞ্চলত বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আজি 12 বছৰ আগৰ পৰাই ইয়াত বাথৌ পূজা কৰি আহিছে আৰু এই বছৰো তেখেতসকলে 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মানে এই পূজা উদযাপন কৰাৰ কাৰণে হাতত লৈছে আৰু মই আশা বৰাই বাথৌৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচী ভাল ধৰণে সুকলমে চলি যায় খুব ধুমধামেৰে। এইটোৱে মই আশা বৰাই বাথৌৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সবলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই চেগতে আজিৰ পবিত্ৰ দিনত আমি 12তম গোথাৰ বাথৌ সান চেলিব্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে হিৰিম্বা হালামাৰি বাথৌ পূৰ্ব ফালিথাই আফাদে আজি লাইখুটা স্থাপন কৰিলোঁ। এই চগত আমি সমগ্ৰ বাথৌ ধৰ্ম আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীলৈ আমি শান্তি বাৰ্তা আমি পঠাব খুজিছোঁ যাতে আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব মোটামুটি 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচীত আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা পালি আহিছোঁ। 12 বছৰ হ'ব এই বছৰত। এইটো নহয় দিয়ে আমি এই জাগাত বাথৌ পূজাত ধৰ্ম পালন নকৰে। আমাৰ যুগৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা এই জাগাত আমাৰ বাথৌ পূজা চলি আহিছে। কিন্তু আমি ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে কাউৰুবাহা VCDC বা নিজদেফিলি VCDC দুটা VCDC লগ লাগি ফালে দুটা ঔষাৰিত এই স্থানত এনে উত্তৰ গোৱালপাৰা পৰে এইটো স্থানটো ইয়াতে আমি 12 বছৰ হ'ল। আমাৰ এনেকুৱা জাকক জিলিকা এনেকুৱা পাতা যায় এইটো আমাৰ ইউনিটি বিভিন্ন আমি বাথৌ পৰ্ব নিজে পালন কৰোঁ তথাপিও বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহবিলাকো ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰে।
অকল ইয়াতে ধৰ্ম বুলি নহয়, আমাৰ ইয়াত বিজনেছ ষ্টাইলৰো বিভিন্ন ইয়াতে মেলা পতা যায়, যাতে বিজনেছ লাইনৰ মানুহবিলাক আগবাঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত দোকান পোহৰ কিবা কিবি এনেকুৱা আৰু খেল ধেমালি, ভলীবল খেলা হ'ব, ইয়াতে কাবাডী খেলা হ'ব ইয়াতে। তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে কি কয় এইটো ডিবেট কম্পিটিশ্যন, লিটাৰেৰী কম্পিটিশ্যন, কালচাৰ কম্পিটিশ্যন এনেকুৱা পতা যায়। আমি ভাবোঁ ই বাৰু যোৱা বিলিৰ নিচিনা যাবক যিলেকা এনেকুৱা অনুষ্ঠানত চব ৰাইজবিলাকে যাতে ভাগ লয়, ইয়াৰ কাৰণে আমি হিৰিম্বা হালামাৰী বাথৌ পূৰ্বা ফালিথাই আফাদৰ পৰা সমগ্ৰ আমাৰ এই অঞ্চলত বা এই জাগাৰ মানুহবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কি যাতে ভাগ লয়। থেংক ইউ। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा गुबुनफोराव जाबायदि फालिबोदों देग्लायबो जोङो फैबाय थानाय जि जोंहा 26 जानुवारिनिफ्राय 6 दिनिया गोथार नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लानानै जों फालिनो थांगासिनो दङ। बेनिनो दिनैहाय जोङो लाइखुन्थिया गायसनग्रोदो। जोङो बेवहाय आलासि महरै जोंहा समनाथ बसुमतारी मोनसे समनि माने दैदेनगिरि समाज सिबियारि जों बिथांखौ लिंहरनाय जादों, हांख्रायनाय जादों। दा जोङो हाबाफारि बायदि जोङो बुंनो थाङोबाथ' जोङो गुबुनफोर बोसोराव जाबायदि जोङो मा होनगोन सानफ्रोमबो जोङो खेला धुला बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो सानफ्रोमबो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंबोगासिनो दङ आरो देग्लायबो जों बेफोरबायदिनो लागोन। बेजों लोगोसे जोंहा धोरोम मा होनगोन प्रसार खालाम जिहेथु जों धोरोमखौ बेवहाय फालिबोगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोङो सेन्ट्रेल बाथौनिफ्राय जोङो बिबानगिरिफोर लिंहरगोन आरो नैबे ओनसोलनि जाखिनि राजनितिकनि दैदेनगिरिफोर दङ जोङो सोरखौबा माने बिपि इउपिपिएल बा बिजेपि जों बेखौ नोजोर बोआबासिनो जों गासैबो बेवहाय जोङो बाहागो लानानै दान्दिसे सम जोंनि नैबे फोरबो फालिथाय आफादाव बयखौबो माने हेफाजाब होफैगोन जों बेखौ मिजिंथिहरो जोङो आफादनिफ्राय। लोगोसे जोंहा लास्ट दिना गायक हिसाबै जोङो इलिसा बर' जों बिथांखौ जोङो लिंहरनो सानदों। आरो बिदिनो गेजेर गेजेर जोङो सानफ्रोमबो कम्पिटिसन जों कालसार श' जोङो दिन्थिफुंनाय जायो। जोंहा डिजि नाइट फैगोन। बेनिफ्राय जोङो सानदों एबार मा होनगोन बडि फिल्टार जों बेखौबो लाबोनो थाखाय आखायाव लादों। दा आसा खालामो मिस बिउटिफोर जेसेबांखि अन्य बोसोराव जाखिनि जोङो हाबाफारि लादों बेफोरो गासैबो थाजोबगोन। बेनिफ्राय एबारो जोङो बयनिख्रुइबो माने गुबुन नैबे 12 बोसोर जा फालिनानै थांबाय बिनिख्रुइ आरो माबोरैहाय जोङो नैबे जोंनि फोथारखौ समायनासिन खालामनो हागोन, मोनसे डिसिप्लिन भाबै जोंनि गोथार नैथि मंगलबारखौ जों खुंफुंलांनो हागोन, 6 दिनिया प्रग्रामखौ जों खुंफुंनो हागोन। जों बेखौ नोजोर बोनानै माने मोनसे स्टेन्डार्ड मोनसे फोरबो जों फालिनो आखायाव लादों।